Maya Bukrum Jari Notice Window TV dialogue ta meeting ta biti Bapuno Putaram Nokchuri ngasi tham jari dialogue topic Governor Assembly speech Manipur da huzik mayamna pam narakpa mayamna ngai narakpa popular government hanjalakle aduga no chief minister khale aduga cabinet minister deputy chief na chingba khara hape to cabinet minister kharagi phamgi akoi gi taruk taret mo hapto kapchen tawgi matang sa swai da mo khara hap to ba lady sigi laire aduga ahan ba handak jahi gi su ahan poina train to super manipur legislative assembly gi tare suba session si tarik marida akoi phame do governor na assembly hongdokpagi warol da speech ta tham ki basi gi swai sa maroina akoina neinajana baina swai da focus tawjabani irang si hanjalakna bagi mai kai da president rule si lakra matung law and order constitutional crisis mayam si control tawna ba taishana na bai damakta PR lenga lakre hanagi chief minister ne design tawkra matung da amuk chahi ama faramdai chahi amagi matam sidai sida people are not satisfied with the PR government popular government ama lau habi phalomuk lai adagi de amu akoi mayamna pamnadi ba posip PR gi tara date February gi tarik tara humdoi da chahi ma faramdai sida akoi gi PR kano se popular government se lakre aduga assembly gi ahan ba handak chahi gi sida speaker kano na governor na mahaki matamda chahi sida chahi amamuk phaning phama sida lokhot ki ba thabak thorom sing irang sing sing marakta paikhat ki ba mayam development sing gi matang da mahakna wafam thamki aduga mayam punama amatuna santi purak na begil mekai da changsi minesi haibagi thabak punna hotna minesi haibagi apil su mahakna mayam tawki maroina mahakna thamki ba wafam sing ki da paikhat ki ba ko gi work sing hai ta de during his time chahi ama phaning phama seida ako gi center aduga state government secretary for civil administration aduga community institution na amat toina hotna minna badagi tangdu leita bagi lambi da ako changsile ba wafam sima palle aduga hujik lei ba central amadi police force company se chani ga humbudra ni thoi sida lady se ko gi vulnerable area sing aduga volatile installation sing highway amadi farming zone sing da soida ngam da na ba checksin na ngak seli ba form sima leire aduga hujik si anti extortion cell sing linkhat pa pam da ba thodo wa thok sing si ekoi thok da na bai na si gi chu khongthang la ko leba pali aduga hujik phau bada phagat ki ba khulai gi masing pali khulai masing se lising humbudra ga chahum ga tara humdoi aduga ammunition round da lising marfu humdoiga chawga ga train thoi aduga explosive ta lising manga ga chama ga maudra manga fagat pe fam thami aduga 2025 ki angan ba saruk singda yama ba khulai mayam surrender torok buduna shanti gi process ta changsilak gi mai pakpa makhan heba fam sum hakna pale aduga bunker mayam thugai ki begi mayek sengna pali aduga hujik Begi tarik ama 2025 tegi hongna IDP singda ekoi gi PMYZ beneficiary singda yum sabagi paisa changhan ki begi lamaga lising humdra kana do si IDP sing ki mai kai degi si yaning de begi paisa si ga hai begi dum again sa lai ki besu lem yum mama sa matamda loina mamang ta ga mo hanjelaga inong nong na punsi ma hawba matamda asi kaktang kina yaro hai ba fam su me lai ki sai matang da dum vocal oi ki besu lai aduga sigi matang da laire aduga health card ching kusen ki begi mai matamda pali aduga loina na ko gi poppy plantation mafam sing ayam ekar mem ma thugai raga manghan gi ba sumo wafam mem pali aduga lokhat ki ba cyber helpline gi kai irang mara ki sumo wafam sing palle ma ki matam da aduna overall puni yeng kanda santi gi lambi da hujik se mayam apun bagi cooperative effort china coordination china changsila e aduna makhata na mukhena tangluita purak na bai damakta aikoi mem hotna mini se ba appeal tawi aduga march da hujik maru oi diba man hai se IDP singi resettlement se karam matana pung phan losin gadar bino haibo fam jisu pali by Mars aduna swai gi matang ki mahang tham ki be speech pai khala iba khong thang sing aduga leba ki leiba irang sing khida masi kam commendable oi bege habi matang ne jana bi damak tang si tham jaba topic ni khana nei na bada suruga bi na bi damak ta ko studio do lecture leibire ikai kum na jaba panelist aha damak ta MHRC ki former acting chairperson pabung khaidem mani pabung taram nokchuri ani subda lengsin BJP social activist oja ASHANG KASAR oja taram nokchuri ahum subada join to bigada basi koigi KANGLEIPAKKI MEIRA gi editor oja WANGKHEMCHA samjaini oja su aten manungda join to bidani ahan bai sai pabung talak jige pabung koigi overall oina ahan bagi magi assembly gi hongdok bagi governor na pi ki warol
मागी चाही मफनिंग फमागी मतम से पैखत की थबक सिंह मसिता सेंग हारकांदा मागी यामना कोइना अयाम सरुक के पिया लेरिंगै मरक सैदा लोएन ऑर्डर दे कैदिगी लोइना म लाक्सिनबगी खोंथांग से पॉजिटिवली यामना पाइखतली हाइबगी मागी इंगितु थम्मी अतुना पुना येंकाना कयाम कमेंडेबल ओइ कमाइन थम्बिनिंगे बाबू आमदा याना अनौबा गवर्नमेंट अमा अखोइगे चाइनाव हाइबा तारे योनाम खेमचान बीजेपी की ताम अनिरक असेंबली दा कारकलबा अहानबदना स्पीकर ओइगरबा अदगे मथंगी अनिसुब तामदना मतम खरा हुजिकी ममांगदा प्रेसिडेंट रूल की ममांगदा माहौत के मिनिस्टर ओइना थबुक तौरमबा ना हुजी प्रेसिडेंट रूल से मयामना पामनद्रे हाइबसी अखोइना खन्ना नैनबदा याम कन्ना हाइनरपदगी अदुगी चुमचाक अमु ओइना पॉपुलर गवर्नमेंट से सेमे मागी लोगे मतम 12 of February 13 दा चाहे फावने अदना 12 ता लोइदोरिमी अदुगी ममांगदा सेंगने एबचे कनाबो मना सेंमो हाबदे एनीवे सेंग्रे तंग मरी मंगाई मनुंग सेंगने दो मरी द सेंग्रे मसिगी यानबा असेंबली सेशन से तरन थोइ छुबा मणिपुर की असेंबली की तारे छुबा हतारे अजगे मेफम से मागी खेमचान की गवर्नमेंट से कॉन्फिडेंस की फ्लोर टेस्ट तौबगी निमित्ता अदु खक तौनना मपुंगदा नथिन की पुंग मली देगे होबनी तंग मंगा सिदा अदना मदुगी दा गवर्नर ने पीबे एड्रेस शांति रक्षा दा लैनना बहनरी लैबा होरे हाइबगी मली लेनना माने पीबे एड्रेस तुगी मतंग दने एकोना खनगदोरिचे चमी चाहिए मा होगलकपदा गवर्नर ना असेंबली दा एड्रेस तौरगा मखा ताबा सेशन ची चथे मसे दम कन्वेंशन नि अदुगा तौपम थोप पोट अमनी तौबदबु अनौबा लाइबा खेमचान गवर्नमेंट असिगी मागे अपाम्बा माना करी तौगे खनबा करी तौरमदगी करी तौरबा खोपा हाइबा मदुगी रिपोर्ट अमा मदुगी मैनिफेस्टो अमा असि गवर्नर ना एड्रेस तौगदबा अदुमक्ति वैफात्री दी मा हे वासपगा नोंगालगा गवर्नर बु एड्रेस तौबी युवाने अदना अलिबनिना खेमचान ना तौगे खल्लीबा अदुगा दुगु मान नैदा थिंगबल रोय खै मामना सननी हाइलेरिम थिंगद्रबनिना गवर्नमेंट सिना गवर्नर की एड्रेस ता मते सरकार ना तोहरपदा हाइरगे हजकी आईएएस आईपीएस कुकी ना खंगनरिबा को थादौ ओइबे याय अदै मार पाइते अदगी लैरिबा मयाम से मागी मफमदा हलक्सी हाना government employee those who belongs to the cookie group asi hana settle to honba taeba adu government ge thabak chi pibte adu de hawdamni adu dai de tamna metai gi romge ha cha khudi jat di khaining da bani go men ha di adu ga cookie ge metai ga ha ne haiba pot da khoina metai gi cookie ge ha re ai mangte metai gi cookie gi panan gi naga gi khaining de we are all Manipuris akoi konsaga taruk se चिंगदा कुंथा गवर्नर की एड्रेस ददी याम काहना मखगे डिबेटेबल ओइबसु ओइरोय मरमदी गवर्नमेंट की तौरकदब थबक तुंगदु हाइब नत्री होय लमसम खरबुदी कन्न होनरी मखातानो होनगनी हाइबगुमतु नतना अदुना मपुंगदा अखोइना हानिंगी बदी गवर्नमेंट मा श्री खेमचानना तौगदरिपसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी Part 4 of the Constitution की मखादा अदुदा advisory अमा लेरियाबा अदि welfare state अमा ओगदबनी अदुदिगे अंगांग सिंगे राइट अदु तौगदबनी नुपी के राइट अदु तौगदब अदु सेमेरगा मखादा जता अदुगी मतुंगिना जथबम चंगी अलुगा हुजिके लेरिबा गवर्नमेंट असिना तौहनिंग बदुदी रामगले होलन मथंगदा लेरमसु हाइगे चौरांगना खरा हायरबदा अदुगुंबा हुजिमा लानसी लोइदबगुंबा शांति खरा लाए शांति मचा हम हाइतारे लाए एदना हाइरिबसी अखोइगे नुपा मचा हम कक्थुंगनौदगी सुनु केंद्र की तौरगा हापीगिबा अदिगा अतोपा हल मसु ngak फादनगा पुरुबा अचन चिंबा मयाम हम लेबा अदिगे मथक्ता हमनगे मेले वासकपदा यानिंगदब कांगबो मना अजुंपो अखोइना अइना खतंग नुंगाइबा मदि द होल कुकी तौना वासकपसि यारोय ना हाइदेबा
MLA mayam gi michang na su mar gi kangbu thadau gi kangbu adugi kangbu mayam ama hui agoi MLA sok pa yaroi agoi MLA du to ba yaroi haidana ha moi machan khana ga dawra na ko na harau bi wana te ko ji ko ki punama ko na u ba yaroi ba lamen tu hin ba ek top terrorism chathari ba kuki do bo isno mai te ro naga ro banglo ro ek top terrorism chathaba du terrorism mai bi su di jati bi jati khaide ba adu punama to bharat sarkar na BJP gi double engine na zero tolerance hairim ne ba adu manipur su adu tawibum thoi adu khamchan che khoina nakne khoi ga loina e haibi ga wanate ma chi thauna phana ma gi ngamjaba level da yada bapodama BJP ki style duna ya halakta butuna amani duna ko ma gi chap chap to bam thok du di tawni adu ga to su to kani haidana sumana thamjage am bide ji governor na magi wahau dokta thamkiba warol khara dudi magi matam sida magi report ama khak pi bane duga khemchan government sigi torokada thabak thoram sing hai tare magi natraga aduda mari leina ne address ko pot makinate adu bo khoni yengba yade bi huji kanna rangsili thabak mayam pai khali hai bagi duga punna su hona mine se bagi appeal tawi adubu IDP ki settlement state da akoina masi mai pa na complete sankhina changsilak na bedam tam na clear ba mek sing ba road map ama leida maram di security arrangement mem ma thamba ko pe form tham ta raga su say for example akoi churachandpur haidasi masida changsilak matam da akoi gi lam hen to hen ba ku ki sing no mai kap tana sithingi ba mamang su khara khara hawbo matam da adum halak pa gi pot leidi no mai kap tana khotana sigum ba sing se chap tana ngak thok na bai da mak ta pa khat pa khong thang sing u da ba aduna swai de hekta tayang ta soin hekta chang ba yadani habi wakhan du ri miyam da pok ta ba chingna ba ma dum leidi aduna masing mayam sing sigi hana mek singan baduga kuki gi leiriba akoi government employees sing se han ba khongthang moina la han ba sida sigi changthang na changthok sing se swai gi khongthang lokhat ba haibne jingwa fo mayam am thami yam nongai je papung aduga ai ojak asang sadam lakti gi oja hujik se karmaina yengba yai governor gi speech se masi karmaina commendable obi ai perak seida akoi leiriba anoba khemchan gi government sigi akoi cabinet myam gi haptok option aduga expansion to bagi myam am su nainari marak sida aduga hojik khwai maru oide muk la kan da government popular government se me makhoi la wai se kai gino hai kan da leiriba irang sing se loisina na ba makhoi ga nakna chapmina ra kan da leiriba po sing se resolve tong na bagi positively lambi ro machang sina bai da mukta miyam na popular government pam bani aduna hojik se leiriba kano sing si issue sing si governor di paikhat pe khongthang sing da lady adu hona se perform thami adubu ozagi motagi karamaini yengi mahaki speech se kamain thambini oja anthaki governor ki speech se khoi gi state ki curriculum development gi pudi khara pallaga tum haire ko adu aina haigada basidi yahodaba yawpham thokpa aduga yawgada yawdaba aduromda penda bahai tare adu magi speech se incomplete oi mase akhoina phajana khangba naina pham thoe ba development gi item mayam adu ada di haire ba but haire ga akoi gi development pura khre government to shame khre haidana akhoi gi issue mayam madu compromise to hogadabra haiba question a chawba leyaba to khrabra haiba gi ko akhoi di adu da chakani aduna hoji aina thamjaning basidi ngasai ki akhoi gi leiriba refugee families lay haibase proof leirabani madu karamaina leiriba ko karamaina lakpa aduga akhoi gi ngasai gi society da madu karamaina moi gi kaino sina karamaina pigadaba settlement gi madu karamaina tawriba haiba aduga influx ko illegal immigration se immigrants se akhoi gi kampo pikta churachandpur da chiribam da phejol da go chandel da tenopal da kamjon da laire habise report mayam layaba masi gidi karimata panbi dreba ko issue di bang saribati sisu amane haba adu government sina sumaina locally paikhali haibagi madu panbi haningba madu pangadabane haba adu atopati pallaga hoje influx reason influx labor si akhoi loina urena during the conflict or before the conflict ko adu laire adu maina aina lakchaning bedi Ministry of Home Affairs na dated June 4 2019 da ko akhoi gi statewide campaign haibatare identify verify regulate illegal immigrants ki directive amal layaba Home Ministry na ko 2019 da verify tawro
illegal immigrants sing se haidana ko madugi potu lakpa matung ina akhoi gi mamang gi government se na akhoi gi sub committee ama cabinet sub committee ama February 16 da ko 2023 da sem ki ba adu chathara bane ko adu ngasai gi of minister ani ahum appoint tawra cabinet sub committee thamgra bane madu kadai di lakpa noira ga ngasai aina haibado 4 June ki 2019 da Ministry of Home Affairs na directive thokpa order ama leibado madu de ki government do na 2023 ki 16 ki ko February da thoklaga letpa hoki basanta aduga awambao se chakhra bane ba madu ki process aduga madu ki continuation madu ki develop update do na kadai da thamgre ase report amon yaude go masi yaudre aduna ngasai ki madu de ki amu kriya sera akhoi ki verification special verification ama tawbu kanda karino hairaga madu ki chathabdo sub cabinet sub committee na chathab kanda ne akhoi ki area singhat ki ko hole phai asiki area sida numerous ko council settlements and documented populations lera me haibane ba maramdi yamna influx to unexpected document later ba ko aduga mayam se thenae haibasing asagi cabinet sub committee gi masigi report ne ko adumai na laraga madu tawba kanda moina yamna short period se da chathaba kanda masigi sub committee na detect tawbase 2480 illegal immigrants se detect tawaya ba ko sigi May 3 gi mamangda hari ba ko si 2480 se detect tawrambane asigi mayam se karimata panbidre ba aduga Ministry of Home Affairs na amuka that May gi 29 23 da order amakak leya ba madudi biometric ko capture campaign tawgdabani haibase biometric tawgdabani haibase madugi biometric se chathaya ba chathara kanda biometric chathaba kanda akhoi villages mafam tara da hena chandel da ko adu chandel da mafam tara chathaba kanda 1165 se phange haba ko aduga ngasai gi akhoi gi 1147 su ama akhoi gi tenopal da 13 village da phange haba ko aduga ngasai gi churachambu da 154 se phange haba ko adun maina kamjong district da su phange haba sumaina mathang masing phajana lairaga detail se laikhrabane ko hairiba kamjong da chandel da phejol da tenopal da mi lising ama chamanga manga gi changda biometric to toro haidana May 29 da 2023 da akhoi gi home ministry na order biometric to haibadu madu chathaba matang da hairiba se madu hairiba akhoi gi biometric chathaba kanda illegal immigrants sing se si phangbane ko chandel da su phange tenopal su phange kamjong da phange phejol da phange haba chora chambu da phange haba ko sumaina lai lapaka gansida muka 5000 akhoi gi 5457 immigrants henna kamjong district ta inter tawrambagi akhoi na report to phange ko mase phange adugi biometric to chathaba kanda 5173 se akhoi gi biometric tamba kansida phange ba maduda 329 se kariya sira voluntarily madu tawraga hanan khre ba ko adugi pot se mayam leire aduga atopa manamu akhoi gi Myanmar gi kaino ki neighbor country digi communication tobu kanda 718 se Myanmar akhoi national se madu confirm phajana tawe ba jigi border se da ko aduna July maduna July 23rd akhoi gi 2023 da ne ko sumaina tawrak pa mayam se da 11 akhoi gi ngasai illegal immigrants 11 persons sing se chora chambu gi violence da involved tawramba su thenaya ba se report line la ra bane ko officially mayam leire sumaina chande adu da mayam leire adumaina mu laraga yamna kaino ma haining badi akhoi gi 10 Myanmar base haiba tare militant se akhoi gi Chandel district ta encounter tobal ta si laiki de haba se report lai ko Chandel district ta 10 akhoi gi Myanmar the base toba masigi encounter toba kanda laiki de haba ko adu de gi di
Ministry of Home Affairs na mo May 19, 2025 ta order amu thoye ba issue amako directive to all states and union territories to verify within 30 days haibani aba the credentials of individuals suspected to be illegal immigrants aduki May 19, 2025 ta thopa kanda akoina governor da sub JP saleba Home Ministry na thopa ne all over da ko simayam si laire the 2025 si da May 19 the order thopa si governor na already lairam khre pia laram khre ba governor na jeki government si rule oiraga laire ba natra 2000 May 19 ki 25 haibcd February 13 ki pia lakhrabani ba natra asigi manungda order Home Ministry na pibani ba piraga within 30 days ta loina deport togadabani habado adugi layaba simayam se karimata handagi magi speech ta yauki deba panki deba do mai development khara adu tawe adu anga wadi khara laire ada tawre ada da madu akhoi da taning miti madu nateba chena haibada ko adu masida MLA mayam sida masi phap ta ba ma change ba jan ko adu na hoji aina pali base ko record laina lai khrabne ko akhoi si debate tause ya ko adu governor na Sikumba mayam illegal immigrants tigi Manipur issue se thokre adugi center government na order piraga madugi matungina cabinet subcommittee semkhre subcommittee semlaga chathaba kanda masagi detect khra tawkhre 2000 hena madugi manungda amuk 2000 ira marak sita hairiba Chandel Fijol Kamjong Chandel Churachambu sita mi 5000 hena inter tawbagi akoina report tu phangre Kamjonggi along Kamjong district ki border dasu phangre sumaina mi 11 na se ngasagi akogi war se da haibitare sigi Iran thopada Burma digi mi 11 involved toramba ki identify so am laikhre madudigi Chandel da encounter tawrakpa matamda mi tara sikhre madu Manipur gi machanate Burma digi loina thorapa singne ko se very clear sumaina laraga May 19 2025 ta Home Ministry na within 30 days ta deport ko loina tawgadabane haibaki order du lai re haba punamak si mana khangsan da basa base ID as a citizen of Manipur as a indigenous people among na ko ID madu feel taway adona handa governor gi speech se ID mapung phade mase akhoi ID yaning de akhoi di yade haina lawai ko ado praja sing na mase mun ase kumba da khang da badegi ado akhoi na pambadi development so hairo aduga sumaina Home Ministry tawraga illegal migrants sumaina detect tawre sumaina tawre hoje sumaina locally akhoi sigi police yauri hoje phopada so far ase tawre haibagi poto madu haihaninge aba the magi speech ta hairiba yamna maru eba important ngasi Manipuri singna indigenous people singna kana demand tawriba illegal immigrants imail aduga neighbor akhoi gi country Myanmar digi Manipur da changlakli haibase yam illegal da changlakpa mayam influx tawriba mayam se issue se burning tawba natro aduna ngasai politically ma ya de government du soy de BJP du na tongali but the root cause ti ngasai illegal immigrants se tathokani influxing se tathokani one two the akhoi gi drug ko akhoi gi war on drugs ko poppy thaba khangde drug purapa mayam se mase loina tathokani mase yaroi haibagi aduga ngasai khoi gi forest ki area khara da encroach tobati evasion togani haibagi mana da Iran se thorak pa khakta ne ba tasena haibadi hoi thorak patu da matamadu ki government na tackle toba haiba haitaba marandu na tohan chale aina haibise support toba ki todabi wanate adubudi adubu real cost ti handak toraliba akhoi gi problem akhoi na thenari basidi akhoi di indigenous people amo waina lamasi gi miama waina akhoi di illegal immigrants sing na akhoi bu thohan bane haibise akhoi di haigani aba ko hojik chu result proof piro so ai pi bangam gani akhoi ko hojik proof pi bangam gani hojik asonggi ireng da lengmegi naga area da irang thoke le se kari gino poppy thabadegi ni poppy kana na thai atopa mi sing la ga thabani madu thabadegi naga sing da poppy thaba yaroi na mai thadok padegi irang se haurak pani asigi maram su ma kari su haide adu nang sai illegal immigrant gi matang se Manipur gi issue masi ki se governor na ma gi speech ta karimata pandaba hai base Manipur mayam da ko adum akhoi da kari no hai kari hai sira ai maitel lon da ina hai di fajar roi
aina to ka ta ba se akhoi pen de hai ba tare adwaina thamge okay za ya pasan thambi kiro jana governor ki speech si it's actually an incomplete speech ne hai bani mapung pha da speech ne maram di kai gino hai kanda akoi ki development ki package me ama khara palli ade security ki kai gi thabak sing su akoi chekhin tharong lakhwali hai ba mai tongan ba idp sing gi da akoi gi kano ge akoi gi beneficiary khara changhan gi ba khot ki ba gi popi kano khara takthok pa gi khara palli adu bu suma development gi asigumba package sing siga issue ga kano tawrabra compromise tawrabra haibagi oza asangna su yamna achobo wahang ama hangi adudi akoi hujik leide bas illegal immigrant ki issue sima pura completely ignore tawramba aduga akoi ki Myanmar amdei changchilakpa militant Myanmar based militant myam ama akoi se declare tawbai wafam laikre dagi si pot se laikre aduga akoi ki cabinet sub committee na sem ki ba adugumba punna subsin jarakan illegal immigrant myam ama akoi biometric lawtana khotan detect tawki myam se 30 days matunga report tawgani hai ki ba adugi yamna maru oiba issues mayam sigi manung da haitari thoiba irang sida manipur ki praja sing nasu masigi issue se loisiluna akan ba kholaw ma raise tawkiba swagi matang sima completely ignore taramba sisima chauna yaning da ba maru oiba sing haitari na thairam ba sigi posna maram mayam oirakanda governor ki speech incomplete speech ni haibo wafam duni ai oza pabung dam la ke pabung samjai da pabung kamai thambi ningi ma development ki work mayam ama palle aduga koi santi ki lambi da changsil hebe wafam mayam su punna amuk hena changsil minase hebe ki maha ke appeal governor ki assembly ki ahan ba ma gi bahugdok ki warol gi mana pi ki bobo sidaista pabung ki motai de kya commendable oi kamai thambi ni ko oi tabi le ba me apu ko ko no jeli ko gi panelist akoi gi yamban jaka sar apa ko no kano ni ma ko hatak ki assembly ki session hawdok da governor ki address ko ma ko biham thok ta ba da bi ba ge thok pare moina do gi aduga ma gi governor da piriba ma gi address adu da ko ko pen ma bat jawti pra incomplete ne ha ye address moina akoi lamdam ti ki ha chaw lamdam ti ki la sa sal se karino miam ga la ga samnari bra mani buge law order me gi punsil lanthum akoi ngak pa ngami bra lebak se lamdam se run chok lo chat bra hai je akoi khang ye bo adu akoi gi manipur thugai ne ba akoi gi chin kukina ko gan gi mayam terrorist mayam se landarak pa matam da akoi phong landarak matam da akoi gi manipur gi ore ba pr gi lengak sasal leving matam da sumona how to control ko how to prevent adik boy ngambra hai do akoi khang ye bo aduna governor na han tham gi ba magi assembly session hotu magi ba gi address se basi akoi gi manipur gi people sing gi mamang da do thamdori ni ko aduna di basi aina buthori ba gi mayam se miyam la ibu yarangadra aduga thajarangadra hai bache han kanum thopne ese governor amo oina ko na shasan gi param amo oina aduna manipur miyam side ko gi khara pangara haira gana tum pong toruga yagani hai bagi mong amada ko gi mami khara ta bagu tawi ai phawjabni ko kutapana haibada yengu akoi law and order gi phibam da law and order gi matang law and order adagi justice akoi delivery gi matang da mana thami ba bapun du yeng biu law and order justice delivery gi matang da governor da thami ba bapun du di mana ching am chung tam dei kulai khara phagal le adu tore ada tore haibi wa da le ada balipur gi singi lam sing asi matam masira koi gi aini ada kulai pai ba terrorist me pun magdar ko pura terrorize kita tabuk satara kanda mi haning bahat pa ni piengang haning matan ma hat pa ko jumbai thaning matam da thaba tawli ma mayam asi ko mayam pun maga sigi matang kita masi ko mo che ai ni matungna lebak je rosu lo chaba lebak ni mo che moru phukto ga ko gi tawli ma thau pakil le be kari ma tak pande ragam akoi gi hujiki ge akoi gi piar lai matam da trone piar lai matam ne akoi buffer zone na khang ko rega buffer zone re zone ha ga ko na manipur gi mayam na pasha gi maram dam da koi chap ngam da ba ha mi manga kanda koi mi phar ga mon moina ka pa ga hat o kanda atu mo chu thagala ga violence la kanda da ga me na chu mayam da taw ni terrorist mi do phar ga ka pa le mi do ka pa do hal kanda akoi gi abu cho akoi thagala ine ba sumang hakte ne ba ko do taw se adu ndi miyam gi lanthum law and order ma gi punching ga pi chen bi na ba hai bu di sunai le khoi le gi dram ne ba adu da nate yengbiu adu lai re adagi yengo education sector oyu power sector oyu irrigation oyu ha irrigation du ko gi lam si gi sathok
ปุถุนบ่หายไปสิดาคุยลำจำที่เรามีนะมาซากีเราพุ่มดุระสัลกันเราอุบงมรู้ฮะเรามีแก่เราคุยกี่สิ่งคุยกี่โดรนสิ่งที่เราบ่มตรงมีกับตั้งเคล็ดคิดว่าตรงอะคุยอินเดียเก็บปิดมาร์เก็ตอินเดียกี่เราดูมาใกล้เท่นี่อินเดียที่ผู้ชายคุยกี่ชาร์กตรงหรือไม่บ่มันนี่แต่หัวที่ก็จะเซกเตอร์อีกก็จะเซกเตอร์ก็ฮะเล็กฟิชเชอรี่ใกล้เกี่ยแม่พุ่นมาคิดว่างานมีอิมตรามากีपात पूर्ण चलगा तो मंगम्ब्रबा होदी कचर की मिसिंग ना चिंग के तुरी कचर को रमा की होदी कर फाप या लो कग ने सिरे ना होची कसे की फाप मैं पुथो मैं पुनो तो हाई मखन क्या पुथो मकी होम पुथो मको अतई पुथो मैं पुनो तो होदी कसे पुथो लो मांग रे ए कसे की पुथो लो परी क्या जो उबगम न मांग रे बा अदु कबाय दबा गाइनो सिंता गाव तो दी हिंगो मोइनो हाई रे दी रो ती कपरो मकाला ना हांเช่นว่าพี่เลยนะผู้ชมสารบัญให้ได้เนี่ยบ่อาทุกปุ่นวักเสียคุยกันนะแล้วก็ขังเดียบคุยกันขังเดียบซุ่มเนี่ยก็เนมเสียงนี่งักกันบ่คุยกันบ่กับเลยไปเนี่ยบ่คุยกันมาซุ่มเนมเสียงนี่อาจจะการที่สานบ่ได้เนี่ยนาเริงไปก็สานพิอาร์ก็เมื่อวันก็ชูพิอาร์ก็เมื่อกี้รู้สึกมุ่งโอ้ยตัวนาเริงไปก็สิ่งที่สานบ่กี่มันจะเลยดีอาทุกลำดับสิ่งที่มีอันปุ่นบังนะคุยกันพิอาร์เลยงักเป็นก็ชูเอชิมเลยผ่านยังไงทรานสปอร์ตและคอมมูนิเคชันก็ต้องแก่dapat kami cokot pagi transport dan komunikasi makanya poli national highway, state highway, I-Fair road, intermediate roads. Aku jangan tak bisa pengembaraba. Transport komunikasi nak lalu itu tahu aku ngembaraba. Aju betul nak kerana mereka akan lembing lakukan kikiapa. Aju lu tadi Manipur ni memang light rail, oh ini bah national highway aku je sambil tikua. Impan jirba tadi sambil. Impan jirba membi national highway tu impan Dimapur. Lembi isi bawa aku ina. वो चाहिए पुष्लक बगारी में हम पुनः बक्सिंग के दवी शेकुती ने अकन बच्चन थोड़ा ngaक तरह की स्टक पंगम दे ना पुष्लक तब यावी नहीं शिवो कुने इसी चीज़ें वो बो तो भी क्या है कि कैलकुलेशन है वो जे अदुम खांगे ने नोट उधर की सब्जेक्ट तो कोई मणिपुर की जो है वो गवर्नमेंट की ओर का जो बिहार गवर्नमेंट ऐसे गवर्नमेंट समान रहो शायद गवर्नमेंट की नींद तक लगी तो अदुम बिहार गवर्नमेंट मतलब तो वो कोई ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन कांग को ऊंचाई मैं हम मन तम चप्पल गमदे मैं चला लूट तो गमदे करी लो कि कोई ले दिसे अरे मतलब में कदोई मतलब में ले बदो कोई एसेंबल इन बदे सस्पेंशन थमा का मैं हम मिट लेगा ये मेरे ले मतरो लो में कर ले मुई मान ले बदतरा बा मुई ममांग न रा को कांगुंग चाइना ngasi फबरा nga ngam sem ngam दना मतलब दना एसेंबली इन बदे सस्पेंशन थमी लेगा सेंबगी खुरुक चाबा पिरी बीजेपी की एमएलए सिंह हम सुबह जब जब एनडी की मुझे मैं आज सोगला का लेगा कब से मगे दी छोड़ू नहीं है ना लेट्रो वाही करेगी तुम के लेगा से मंगम दे करेगी तुम तो कोई लुचिंग मम खाला का अंदा मैं से मंगम दे बनो और भाषा की मको ना भाषा की वक़्त ना अको गंगम दबा मैं हम ना इलेक्शन में मतलब दाई कोई से वोट था तो लगा कोई जी थकल इन्हीं को एमएलए होना लो मेकर होना हाई भी नहीं है yung sineba aduna hantak yung yamna waite adagi water supply and the work adagi transport adagi water resource management yung view adagi urban planning aku development adagi rural development social welfare noi ka palle ba pura phuk de si social welfare department ka mami ngari yung ne social welfare wenduri ne ne kai no mon la ku ba ma thok dot pi ang tu pi ko ki ko no ta tamo ba ba bi to me sini na maming digi ne shau na koi gile ba ngak pre ba adu da koi gi lam dum shigi miyam but wer ba MLA sing miyam pun mona pura apang jing na ba ko jog dra ba adi ko kan ngam dru jog lei ba ha ba ko ba si koi gi yam na koi gi chum da ne ba yeng na adu gi da ta na governor ma sa na ades pi ra ga na hok dok tar lei ba assembly ifam dra kuki gi MLA motoret laki de ko assembly pom yaw de ko adu ni ngo tu ngadi assembly da ko gi miyam ngir oi MLA hingna yaw roi hai tara ga di mangjong na ba chuti ba lak ta ba chuti do pinai ko adu pira ga batam da gi assembly session tu gi lak ba hawdo da akoi speaker na adu na lak thu i ko ma sa ta ba sa ngam da lak ti to lak tu e ko na hai na adu nga gi hawdo ki bu bo moi kuki gi MLA mo tare lak gi maram du chuti ni rei hai ba yo do pi yo lak ki bra ba democracy की टेम्पर ने लाशंग नहीं है बा लोशम में बफम ढाई से वो अदु बहुत मिनम मंगांग बरा अदु बहुत तो वो ngam बा अदु मैं की मिट वो तो काइन कोई तो लो जो जी मुने मुई तरे लाग तो तो करीबन लाग तो मोय जो हाय जो चिठी रे लो भी रे अदु दा कोई उधर बना कोई स्पीकर हाउस के मा लो पतुक तोरी ना
ภาษาของเราหลักเตรสิตตัวหลักเตรตัวตัวแรงแบบนั้นอายาปัญญาปัญญาเรื่องการให้เนี่ยตัวนี้เนี่ยบ่อะดูก็ยาวดีเลยดูก็ชี้ยิงวันนี้ชี้เชื่อมนี่ไม่ใช่เดี๋ยวก็สิ่งที่เชื่อก็เตรียมผลหลายเชิงเนี่ยให้ได้บ่รู้เชื่อมบุญว่าจะว่าไอ้เชื่อมบุญว่าผมจะบอกสิ่งที่บอกไม่อยากกินเงินบุญว่าสิ่งที่เราบอกนะต้องมาต้องคนเนี่ยยาบังกันแม่บ่ลุยดิakuลุยดิbaru sambilan aku lagi baru di sambilan baru kita agak cerita amam de pira bamagi hak kaki banyak pun waktu aku tunggu bang aku malah aku lagi aku tunggu deh ada aku lagi aku singpai de bamam sing so moi de pira ba emere de pira sambilan batuk mengam do kari no batuk mengam de bagi mung de lelai deh ba aduna migi di assembly hang do pada governor na koi magi arrest pi bidu mana department of wife ne sit tawre du mana adu pura akoi ge pe na finding ko document si gauraga thabuk tawre habi mong ron bak taw guru ni pokalam ne ba adu je ngo sai lak akoi ka sana ga pandi ba do adu ji ai ne ba adu pai ge baru ko bo akoi ge pyar le ring ge matam da chin kuki na ko terrorist na terrorist ki thabak se phong na chathar pa matam da akoi langang da karim ta lakshan mangam de are buffer zone do thami hari buffer zone do si mp angom sa bimon ko jam duna ha sadui duna ma ta pangam bro matam nga be central security force duna ma bo mp abo phog ra mana aju ma dang si buffer zone ne ma ta thori ge ta pangam de duna chi yengo bo si lui ra ne si ko lui ra ne ba aduna ko gi severe protector ako nga pi sen bin ko kana da ko gi lecture gi mong da ko na hinga ge le ne ba si ne ba adu kana sadari ro kana ako sadari ro kana boxi war sadari ro kana taru ne do khangum thoye ba unaban ako governor matam juma khangum thoye ba hui su anu ba la nga la ngong la gi si minister le de ko council minister siame uji for council minister do moi try thoi do moi suna ha ngam di yes kebir ni pam me nga yo adagi mo ako dem sa ku jen do ka do ye anu mana ako bachuen khutang yawi adai bachuen khutang da ko gi wasak lowi adu be jawri da pho khong thang amon la lai ni dra adu nem sa ki jen ka ri da mu ta ko gi manipur ki capital oi ri imphal ni la ha ga da lok bhaban da la wasak lo ngam da bano adu ni barak prime minister ha gi da ne odai ben neta ki jen nang wasak lo chak da nang da ko lai ri nang gi gak se da ko dai te lo gi ni nang biya gi hut oi bani nang deputy chef on adu to rom da ha da lo thu ro ye ja khu khu ge ba ako gi severe protector ga pi sem le lai ri la ko lu ga le rieng ge ba jing ne adu yaw di adu ba bu ba ne gi wasak do di ne tong di he ba ya de ba de ko yai ko ni hum du gi wa de ko mong do kari gi no ha bi ja ko na no de ba ko lai ri ku ki gi mla sing ako gi adu ma du yaw do hat ke ne na ko no lupa la kul gi di wat ka la thu gi ba tam de bu to bi da la ngam me mi hi ni har ka na khang ne ba do mi bu ai ni matu na ma si mara le re hen to ya re har pi bina mani ko da ko adu na to bu bi du hat ke ne na di wat da pa la kun pi ni adu pi la thu du to bin na le mi shu kari no mi bo chi do re ba ai ko ta ko pa ta mi re ba ako khorum jeri ba di yam ba an ngin biri ako ni yam han ngang ba ai ni ko ashang ni yam ba ai ge yam ba ko chemi habira ko ko adu le nga chi kari no ba mi hat ke ne na la thu ro wa te da ki lo ro ba tu mi le nga me ba lui le to di si lui re ba adra ba sidi yam chum da bani adra ko na bar le nga gi ngum yang kari no kar ma mieng no habya ko kharum thoi ba kana na khan ni ako gi mi ha gut oi ba ko gi lo me ko oi ba ko gi le nga ko pai ba ma yam bun bang na aduna ina ku si hai jeri manipur ga no ba chin minister wa sak do ba ako gi odana ba ako gi chin minister KHAIDEM ai ha jeri chin minister obi matam na ne manipur pumbi oi bi ko chin manipur pumbi oi bi cabinet minister oi ba ne manipur pumbi oi bi ko chin minister na ka lo ta sangam di ye ka pu pi sangam di ye chin minister na chu cha bu sangam di ye ting no bu cha pa ngam di ye adagi jiri ba cha pa ngam di ye ka pu pi ran ngam di hai bu di kai ba adro manipur gi chief minister oi bi adagi ako gi mla adagi ako gi cabinet minister yor me pun bok to aduna chuna manipur gi oi bi ai sia ai hai je ge ba okay baba aduna adagi governor address tat pato ru maming di woina thambi alu ga mana ko ge madu incomplete oi go moina ko pauje hari ji agent ne sa moina ai law ai na pauje bo ko du thamgi wali ko okay baba okay
maming yo na thamba adugumba mapung pha da ba speech amani havani Ajay Kumar Bhala gi governor gi wafam si aduna governor na magi matam si fawbuda chahi ama phaning phama si fawbuda si fawbo tawkhre haina utnana ba aduga laiba hujik phawgi da development gi natraga santi purakna bagi lambi da government akhoi gi kan PR government che laibadagi oirakpani haibagi maximum effort to utanaba wafam adugumba report card ama oina thamba adubu ground reality de gengadi iho horaba adugumba speech amala nataga karigumba tawba myam ama akoina pankhiba lokhat payaba loin order gi lambi thok jasin yadabagi highway gi masi atongba issue amani masi pallaga lein mi sigumba singstei da akoi gi action lokhat payaba mayam si nakalam donga aga thamabra haiba wafam si masu adum ngasi ju hangi aduna governor gi speech si ground reality de hotrong horaba aduga is just a ceremonial speech amoina adugi magi report ka to utpani haiba wafam do adugi chawng wahang si lai haidare pabung kamai thambini mani kamchan government to goza report dum te yaudri aduna ne aina governor gi address to naina bagi mathuk ta de report card mo pijabana ba aigi president rule gi matamda nongmei asu saranda tawali adiga juk tawali adu lambi chat pe yahalabra adagi mayum da handel hanmi yahalabra adagi law and order nga abra adu tawdri ba aduna ekhoina hojik le ba ga men se matam khadi yang bam changye ba magi mayokta ekhoina ngang kaim tawdri hobda ngai ne governor ne pi be address to karma matam ne pi kamchan ga men se confidence leire haidana assembly na wala loading ngai dana ba katang soirim ni okrami bo bina haibu dai di lo gi miang dai mai du chum me ba kaino du hana confidence ti tor kan sarkar se mapung phan leng da sarkar le ko le adu di governor address haino la kadam ne ba ko adu bu kai di ha bedu gi assembly ne taw gi bedu lali chum me haibi ga wana te aduna मागे सरकार ची लेरे हाइबो कांदा मागे सरकार को इबो पोट अदु पुथोक अदु मक्ते नखिद्रेबा अदुना गवर्नर ना हाइरिबो मैम दु अदु लोन वाक्यनि ना अदु बुदे हानिगी ओइना प्रेसिडेंट रूल रो कोन चंपुट ने हाइगरम नत्रो अदु चंपुट की ओइना तौरमिबा अदु रिपोर्ट टू सो इट अपेयर्स टू मी अदु सु खर चम्मा ताबना बा आइना हाइनिंग दि खेमचांग गवर्नमेंट की राबा Kemchan government na te thabuk tawba hodri hobuda ngairi aba portfolio babu yan thoktri aba only Govindas ta adi harakpe matungina mai munna ba khonambi matungna de home pyro na thamadani notification nama thoga cabinet secretary na kanosina du pugoda ba location du pugoda ba adi Govindas no home mathakta du hapkada ba adi deputy chief minister ani du portfolio p3 deputy chief minister haibu du port amani dijikna tawda ne deputy chief minister na kari pai no home jam dale gare finance pai gadra panchayat pai gadra law pai gadra haibu pithoktri aba adubu ekhoina chang yeng dribanina cabinet anirak tanpham phamme idp ge nainare ya nam da mayam na naina halingi do mai naina ba hore then panchayat ki election tawde na high court na supreme court na harakpi matuni na tha taruk ke mun to du tawde du mase khara high court na permission pe dana review tawbi case lo ka chagara su mase kari tawna ba leiba adu da nate adc gi ra chau ba tribal punamaki oiba ko irang leiba ki khangde leitaba ki chu okul le ra leite tamel na sanapati leite pramamni mo ki chu yauna tawdri ba adu de adc chi khwadi ge maru oiba pothak amana ba panchayat adc municipality jila parishad asigi tawna ba moi khanna nga se harga hayang tawba ya ba na te dana aduna ai emphasis ti governor ge address tu di saya had ceremonial oi be address ni sarkar ne tana ma office ta phamdri haya ba na jiki che kana assembly da chau ya ba che office pham dana office ki che sang chu dana adu ge file por o hai dana file ma pass ta udri ya ba adu mark adu da kung mari de gi horaga taw ge bani na mai sarkar ki se ma bogba nangindri hari ba hana bureaucrat na I ba khalu de tawraga hanigi oiba report am pibani aduna adugi pai phate adu de hanigi adu de kalim tawdre na khoi chaidna la ipsini akhona haning di kemchang ge thabuk tawdri na man kali tawgani kali tawhaningi adu dana ba ai haina ma yana na law and order si normal si lan ga dabani
public order lakshin ge dam ni adu gi dam ta kari to gani adu gi mayam mam lei khra dan security se ase achau problem mam ni aduna Indian security forces mayam Indian army lei riba adu gi security te military forces lei riba armed forces lei riba mayam asi ge combine oiba unified command review to rabra tawdri hane ge do mi amada advisor da pitho idna adu loksin bata bani loksin laga chief minister na chair to ga dabani adu to rabra tawdri adu my cabinet to masing wa sudri adu ma to ga dab chi hojamat hata to ba ya po la hojamat to ba ya IDP ge nai na ba hore dna mai ma ke sarani kolani haire adu na mana to ning ma se law and order se maru and emphasis piba adu ga political deadlock hai magi mai party ki manungi or mapan gi yauraga punna tara asida lakpangam driba moi hat kani khorkan sa samdai nu hari do minister namsa ke gengina palakun reward ado ani duna palak tara tara ga na lautoi ba hoji phabu ki tori ge hai bise chumi home minister govindas na achumba election ma hore khole na mayamum sulai binina ko adagi kuki marakta ani thokpa hom thokpi pot su lere ko adu lere na ko na harau de big one te MLA singi michang na su khara thori e ba adu na sigum mal lere ba political dialogue tori ba se magi BJP legislature sina lak pangam driba moi ba hat kani tokani na hai ba se akan ba me ngama thamaningi adu ga loina na auji ke hari ba coordinating security ase ninthi jana chief minister na machi yamaru ase karina bu Indian army BSF Assam Rifle CRPF adu aina leiripse moigi director general natraga moi command toripsing do amaga nang makhada khoi leibana te khoi makhada ma leibana te haina ga double leibani na state ke tamukta in order to aid civil administration civil power da aid tonana ba tharak panina madugi makok se hoi nomai ka pa security to kal mai kali point na kali to ba bi du security expert mayam na security advisor na putok pa ai ko madugi mayam si coordinate to bugi mako ka si chi mention o yadam ne ba adu ne ba mamang ni sarkar da ka dum pitho ino ai ka dum gi lawon ga ribno hai chi state government na to jaga da ba pot ne ba adu na chingma ga du ma na lawsin da na madu pong mi da ka le re adu ga loina na ai khoi ge community wise reconciliation toba naga akoge meitei hairasi aduga kuki haina khangna riba asigi torob changna ba yadaba mamse masamak yauna cabinet team ma chochanpur da chatana cabinet mi pham toba kangpuk pe da chatana toba aduga more da chatana toba aduga kuki ngati wana toba okhul su toba tamang su toba chanapati toba asigi pot se la aningi la nana bu su torok pa ya na khali aduga loina kogi zikri leibesida ko infrastructure kai maru na infrastructure sida sel tumgi zikri chai hom sida sida garabna ba governor gi bhasan da yabudo income chi yamna laktarabana ba adu edi masi ki toriba mam che kalmai ta oni court ni haiba major policy mayam ma tawgada ba takal leiri loina na Article 19(1)D Hangalanda lambi free movement che machi chu yamaru e report amoina logadam ne ba machi gi damukta kari toba ya ba aluga karamba security method puthoga security shi ka yamna toraga khoi gi national highway protection force kumba ma semgadra IRB batalani khak training to gi gi tare mamang sarkar na adu sina ba hogda libra holoido libra adu gi resettlement da kari problem le haiba madugi expert committee semdana ko hanasu gamnana khala semdana chief secretary na chairman oiba aduga district na DC na chairman oibigi tawgi ba mu gudi lere ko akodi afaba thawk tawrab jiwe adum phai singare adu natabada tawdra kandadi kanana chimiso oiba adu no oibo oidaba isano oisano michano oisano adugi de khoi miching ma khai lairo haujikidi kamchanga menchi yengba tari parak padang haili dana ko ado koina lambi mayam sina ASHANG KASAR na SHYAMJAI na aina discussion da tawriba mayam na magi phattaba tu udribani na tawdribani tawhanna ba se koina suggestion pi bitaya ba madugi pin tawda tawraktare hairadi hani du tare dana
हानगी तौगदमने तौगदमने तौ 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 है तौरक्तरे अदुदी तो नंग शासन पाइबंग ओइदबोरति तो फटखेदरबा प्रेसिडेंट रूल दिसनो वहेन फैने खै बौ याउन तौरे प्रेसिडेंट रूल सिजो अमुंग तौसिनबो ओइरमे मोंग ताद्रे अदुरदि फगे फरोइरा खै इचाइ सो मना अगी मुंग मनुदा मपानदगी रामदास कौबमना शासन तौबै मोता अगी मुंग मनगी चा तो म फत्तबदो ओक्तबदो अदुना तौबने हन फै हाबिगी मोंगदा तौरगा होइति लाए हजिति मसासो निचिना खिंखांग लोबा स्पोर्ट्समैन ओइबा ताइकुंडो के तौबा वायाम गांगदबा मकोंग मखुतना अदुम एक्शन लोबा ओइबनिना आइ प्रमाण अमने खोंगना कौरुने हैबनते एक्शन दो अदु तौबदा खोइना मतम खरदि गाइबो तारी अदुगा माना असोइबा तौबदा चुमथोकपिबे याबसो खोइना चुमथोकपिबे ताइ अनु करीम तौद्रिङदा खोइना हक्ता पुलोय लोय हाइबि यालो हामनिगिदि चुमे असंग सारना हाइदि यानि ममंगि लेरिबे फना अदु तौदे अम्भौ तौदेने तौदबा तु तौबनिना हंदक किसिदि शासन पायरगा माना फाइल सोरगा सि हापदमने हापोइदमने नंग ngमोइदबसु माली सेरेमोनियल चही अमा हौबगी गवर्नरना एड्रेस तौदबा यादबदुना तौबने मागी गवर्नमेंट की माई गवर्नमेंट ने हायरगा सिनगदबदो अदु तौद्रियबा हाइदि गवर्नमेंट सेमदंगाई माई पाक्तना कॉन्फिडेंस लेरबला लेत्रिबाव खंद्रिङदा हाइबनिना सेरेमोनियल ओइगरे मदुगी फबो फतबदो आई गोइनदि कमेंट तौनिंदे हानगिनी हौजि कनोना खेमचाना नुपा थोकना थबक तौबदो ताइकोंडो प्लेयर मोइना तौब थबक तौबदो मखुतना मखोंना तौबदो अदुमायना याम कन्ना तौहनिंगी पंगांगांग दरबसु थबकना उत्पाइबदो अदु ओयनिंग हाइदना मसिगिदे अदुमायना तंतकना थमगे हौद्रिबंदना मयामनसु ngamnanaba haitare push tawganaba mayamnasu adugi suggestion piba amasung coordinate tawsi hebe ko phone papung thambire aduga governor gi magi PR gi matamda magi speech di akoina karimta taramdraba adugumba peningai oidraba potni se hainaldraga sum uraga khangaga leire hebe ko phone duma dum leire aduna ai oza sanga saram lakchane oza na su mamangi ahan round da fazana highlight to wikre akoigi illegal immigrants singi post ma fazana akoigi avoid taramba magi speech ta mayam leikre maruina sisi am marui pakanoni aduna simba mayam leidiba governor gi speech ta akune ceremonial report na ceremonial speech ne lau taraga sumana na thairam laba kano mayam haitari sus mayam man avoid taramba mayam si khemsani gi government sina work tawba hura ba matam di pangsang sangdre leiba matam se masida with the coordination and directives of the central government hana PR government na fulfill tawba ngamamdaba aduga mana palamdaba avoid taramba singmusi ground reality degi masi se yamna mating leina masi changchilakka pakhalakpa ngamgadabibra haibe wahangsim lai maramdi PR government haisi center da dum pairibani aduga nakan ani makka khoi yanadabdo dum pau mahakidi dum loina mak akoi communicate tawini pau faungnari ni duda mayamasu akhang hai scholar mayamasu loisinge hairati yasana pura kete center ne gam ngami atena matam loisin ngami ba wafam mayamam thamgrabani adubu many issues are still remain unresolved aduna khemchan gi ten khraba government sina center gi support coordination amasung with the directives of the center fulfill tawba ngamduri bra haibo hangsu lae lenga ki thapok torom pakhat padi hodri oza sanguda kamai thambini SURBALA hujiki assembly phamba session haibase open ni ceremonial adu adaduna amane ko the session ne koina khangadabase dakse 7 session of the 12th Manipur Legislative Assembly ne aba 12th Legislative Assembly ki 7 suba session ne aba 7 suba ko adu da session phajana phamli bane adu hoje koina haiba thambasidi hoi anoba minister lakpa khogi oja khemchan gi di akoina haibase mangonda natri aba magi di chahi ama leiri adun yengla kanda kona du lakani hoje ki hayeng mana chahi amal pharagashu natraga July da mu session phamna su speech di governor na dum pigani haba governor government gi responsible lauraga sigi kaino se di governor na dum pigani haba ado hoje ki governor na handak session da piri besidi chahi ama PR thamlaga ma chahi ama pha dore pharaba kumne haba ado ki mana tawrakhiba magi own government na magi masana
तौरखिबा मयामदु प्रजा द पब्लिक द असि फाउ तौखरे सि तौखरे जे थंबनेबा द गवर्नर की स्पीच हाइबसे मतम गवर्नमेंट लेरसु पीआर थमदरसु गवर्नर न स्पीच दुम पीबनेबा गवर्नमेंट अदुगी मुसिलगा सिदि माय गवर्नमेंट हाइना दुम पीरग अदुम हौसानेबा अदो जेकी सिदि मा मसामगना पीआर मनुंग लाप पोतने हाइबा अदो होजे पीआर थमदरसु माना पीगने हाइबा अदो मागी गवर्नमेंट न तौखिबा मयामगी अदुगी स्पीच ने हाइजरिबनेदा अना स्पीच अदुदा पब्लिक न करी खल्ली पब्लिक न करी पामली हाइबसे मागी कइनोदुदा योफम थोएबा अदुगा मणिपुर द थोकलिबा इशू से इंक्लूसिव ओइबा पोतुदा इंक्लूसिव पोतुदा चकतबने हाइबा द मागी से इंक्लूसिव ओइदरे हाइबा हाइरिबा ngसाइ न पॉइंट मयाम दु रिपीट तौनिंगदरे को अदु यावदरे हाइबा अदु अलदि अखोइ जे साइड अमखक्ता चटप कुमना लौरेबा होजि मणिपुर याम होय अनोबा लेंगा लाखरे अखोइ मयाम सपोर्ट तौसे येंगसे दुगा मणिपुर दा याम फजबा इंथबा दुदि लाखबा ओइसनु अदुबु अखोइ करिकुंबा अमा कीबदिगी और नत्रगा सिनि हाइबा फनिंगाइ तमक्ता नियम थुकाइरगा आइन लो थुकाइरगा चसे हाइबदुदि आइदि अंगल लॉयर ने यादम मानदे आइसु मानदे आइदि मा अदुदि पामदे कइनोमा तौबगी तमक्ता सिस्टम काइसे हारुदुदि यारो हेबा अदो खोइ सिस्टम खरा खरा काइरकपो मोंगदा हंदक मी लॉयर सिंगना खरा हाइ लो तंबा सिंगना विजुअल दा अखोगी ऑल टेकिंग लॉरिबसिसु अहनबने सिसु अंगपने लोना याब्रा कॉन्स्टिट्यूशन दा याब्रा यावदब्रा सिसु थिकप फम चंगे अदो लोना यादो पोतुदि करिनो कैसुनते दिबुदि सेम ओइबनी फचलगा यावरगा नुंदान दा पाइखिबो याय प्राइवेट जेट दुम लौबसिदि प्राइवेट जेट हाना मंत्री सेम मयाम दिल्ली दा खो जाबिरेन सो प्राइवेट जेट दा दुम चलगा लापदुदि बहा यावरगा चपदा मा करिसु तौरोइना अदु तौबो यादबदुना करी सि अदुगा ngसाइकी असेंबली सो मु region da public assembly law yo akhoi manipur da pithvi da thokri baje manipur da khara thoe ba adu niyom kam bu di id amadu di pamde adu ga ngasai ki cookie sing na akhoi ki problem se solve tawningai gi solve tawningai gi tamak ta haina moi da themla ga moi na haiba mayam se loina dum yara chasera haiba gi question se chu lay ba ko adu na hoji pot se adu yam na luwe adu id government ama haibasidi law da stick tawraga ko constitution to the madu da stick tawraga chakadabani law chalaiba ngamba mi adu the government kaweba government ne aina phaba du tawrani haraga law mayam sa na thaina adum compromise da chakradi madu di akhoi di hairakani aba madu di kairakani aba kairakadab se adu di kairakadabani aba ko aduna ngasai ki potu yam luwe aduna governor na speech pi bai se whole entire manipur da lere population ki ko बहुत सिलगा माना गवर्नमेंट की कइनोमा ओइना पीबनिना प्रजा मयाम की फील तोबदो प्रजा मयाम ना पामबदो मादु मागी मिहुंदु मा प्रजा की मिहुंदु खंगलगा मादो तथोगदबने हाइबा अदो मादि डेवलपमेंट की आईटीपी ngase सिक्योरिटी फोर्सेस की थंब खोत अदुरोम द खत चखरेबा अदो अरदे इरान सिने इरान तौदबा मी मयाम लेरिसिटी मोय की दिकरी ओइबा अखोइना दि अदु नति हेबा अदुना अखोइ की पामजबा हाइबदी ngasi manipur da thokliba se karmaina thokhiba asida government na karamba state local khre ko aduga hojik thokliba sida akhoina si phobada thabak tawkhre akhoi sumaina loisaningai tawri aduna iran thokhibi se sumaina lakhibani thokhiba singsina thokle se oire adu sini aduga mayam na hairibi sina sini haibo potu mayam da table tawgadabane haibani hada government sem gre haiduna akhoi ki opening ceremony ne haina nakhai tawraga dum chakraba tawbuduti side amagi khakta adugi apama da interest da chapo koina ueba pare whereas I question ama tawge governor da tapak da nome adup local le adup tawre mi phare haba yaweba ma speech da aduga whereas cookie area da na kya pharage che question na chaw bane ba cookie gi dikar sum pande go jingi cookie mafam da adu tapak da case adup laibagi mi adup phare nome adup surrender tawre deposit tawre haibagi magi speech da declare oine yawe but cookie ki area da ko kya tawkhre haibati ma hai de ba aduga ngasai ki su ki method su yaw de ba ngasi su si ki matang da su se government ki makha da thamli bani adu su sina फजन एग्रीमेंट की चनलों कानलों दा चलीब्रा है क्वेश्चन चौपने सुना मधु चतबदगी इरान से थोप नत्रो नसी नागा एरिया दा तौरिबा थ्रेट तौबो पोतो तौबा हजि गाड़ी की लुटपा तौब मयाम से सुने
ꯑꯗꯨ ꯃꯥ ꯒꯕꯔꯅꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯒꯕꯔꯅꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤ ꯃꯥ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯗ ꯑꯁꯤ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯝꯐꯝ ꯊꯣꯛꯑꯦ ꯁꯤꯗꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯁꯤ ꯑꯗꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯃ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯗꯦ ꯃꯗꯨꯗ ꯌꯦꯛꯄ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨ ꯒꯕꯔꯅꯔꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯈꯪꯅ ꯅꯥꯊꯩꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦꯅꯦ ꯅꯥꯊꯩꯅ ꯆꯠꯄꯒꯨꯝꯅ ꯎꯑꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯨ ꯀꯦꯝꯁꯦ ꯅꯥꯒꯥ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯊꯝꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯐꯨꯠ ꯍꯤꯜ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯊꯝꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯟꯅ ꯇꯧꯔꯤꯀꯣ ꯁꯤꯗ ꯕꯟ ꯇꯧꯔꯤ ꯇꯥꯃꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯥꯏꯒꯔ ꯔꯣꯗ ꯑꯗꯨ ꯑꯗꯥ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯗꯣ 22 days ꯍꯦꯟꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤꯀꯣ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀ꯭ꯔꯦꯚꯥꯁꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯗꯤ ꯀꯔꯤꯃꯠꯇ ꯄꯟꯕꯤꯗꯦꯕ ꯀꯔꯤꯃꯠꯇ ꯄꯟꯗꯦ ꯌꯥꯎꯗꯦ ꯃꯥ ꯍꯣꯠꯅꯕꯁꯨ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯗꯤ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯤꯆꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯁꯦꯇꯤꯁꯐꯥꯏ ꯑꯣꯏꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯆꯥ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯤꯆꯇꯨ ꯏꯟꯀꯝꯄ꯭ꯂꯤꯠ ꯑꯣꯏ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯕꯥꯏꯑꯁ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ or immature haigadara adurom the way aduna masidi akhoi MLA oiba lenga oiriba mayam sina madu ki digest tawba ma change aduna akhoi je governor hairaga rule ki matungina ain matungina haina yamna chawna kiman basu kanade mi Chennai da Kerala da governor da khana tawnari badudi ko hoje RN Ravina tawbu kanda thokpa mayam dudi akhoi swai si namu Manipur ki governor sina itong tawan ba kumna hito uwe. Sum governor ki matak tawa su kare su haiba ngamdaba. Tawba su ngamdaba, complaint su ngamdaba, mangon da influence su ngamdaba, mangon da suggestion su piba ngamdaba ai tare. Si akhoi da uba se adu di governor du laitaba na phabra. Haiba ki pot se dum laaya ba. Adu da ngasai chahi ama ma pairak pani do su ki maram da karimata pande do praja mayam na di su se complaint tawkiba lei. Naga mayam na pagano tawkiba lei. अदोगा FMR के मरम सु मा फजन सुखाइना हाइदबने दा अदो ITP की अदो हंजनिंगाइ तवे पैसा कंपनी अदो माइना थाजरे इम्फा दा नौमे दु फाइना फारे हादि फजन डिटेल ओइना यावेबको अदो ngасai अखोइगी अंकल दो आई मा येक नते हाइनिंग तबने मसे अखोइगी सुम ओपिनियन सेरेमोनी ने हाइना लौबो यारोय 7 सेक्शन ने तमो 7 सेक्शन ने 6 section degi 7 section jala kone mathang da 8 lakh dori bane do section mi mathang makhai rule gi matung in procedure in laiba do bo section ama pham do bo open icham chan open ni seri mo haibi yaro ye adu di mi section du da floor test tawraga lori bane adu da speaker na conduct tawraga agenda na nari budu di section hall tawna re budu di adu exam to thoki bo wane ba adu section ne adu section da sum kai no ne haibu do ai na han oibegi adum khumning da ba ko अदो जे माबुदी काइनो ओरे अदो मा हाइरिंग ai इंटरेक्ट तौनिंग दबा अदुदी खितंग दि आइदि फजबो वाले न लवे बको बाबो येकबदि नते आई खंगजबदो हाइबो वाने को अदो अखोय चुमना खरा हाइना गाना ब फै अदोना होय सखरे गांगरा दबो अखोय gi pamba हाइबो वाने गवर्नर न एलिस ngasai aina haiba illegal immigrants mayam influx ki problem aina haiba nate ko home ministry na order thopane go ase detect taw da bani deport taw da bani haiba mayam se home ministry na thamla thokraba order ne madu mana kadai da chalibra kari tawribra magi government haiba do praja da khanghan da bado madu di achauba mistake ama oyeba do hoje sugi matang gi sisu ko sigi sisu aduga ngasai kuki area da nomai kaino toba khopa mayam sisu aduga ngasai na haibado mapani changlaklaga ambush tobada mi tara lakhidaba asigumba mayam kamjong area da mayam adi changlaklaga border da threat tokidana mayam border kamjong gi area da leba khun ningthau singna application pisan kiboko akhoi da threat achoba asigumba mayam sidi panbi da bado serious oina lobby da bado di akhoi tasengna nungaite aduga magi message to mapung phade haina aide dumain thamjage okay sir governor ki speech to akoi gi ceremonial speech ne hande ki tare chubo session dra into chubo manipulative legislative assembly side lobo yaro da bagi maram se kaino hai kanda akoi gi hande ki sahi ma phaning chit sidai da dum phare hai ba yara bagum bani masida PR government is like rise akoi gi governor da thopu le ra kan maha ke duga akoi gi kainoina assembly session da maha ke dum ceremonial gi speech ama pi bani dug mai report card to akoi thambani na lobo yaroi maram di leiriba mamang leiriba chahi ama gi government si adum phara bagum chahi ma haiba yari PR ma samakna hak theng na adugumba chalaiba government ama khakni aduna core issues mayam se how could he
yamni easily avoid to boya dribano adu maram di core issues mayam si kumjillaga namsilakanda kari kuma khrana chai da kan da koina santi khanjele law and order se phagale kan haibadudi adum yari da pot amakak leiba maramna sigumba core issues mayam se kari damakta su gi leidi highway chat pa yada bagi leidi adu hujiki illegal immigrant gi phong sari bani sigumba mayam si hujik buffer zone gi pot am leidi maha government masamang su political leida taraga su ground reality da kan am sangna ba yabna tri hujik si posima saung leidi bani ma lauk tu ki bi lei tre kaina asumai to na ground da yang kuma tam da di hotrong horakana kari mam da ayabadum pitho ga nga aga dum thambagi pochima leibasima adum ajobu wahang ni swai matang da inclusive oidaba pot am kha oiduna mahak ngang thorakadaba tawthorakpa wa si mayamna yaningadra mayamna thajagadra habisi pabung samdaina so ahan bigi round da yam pajan su thambi ke sai matang duna government habisi law da stick togadabani hai potuni ana pabung handak si khemchan gi mai government si gi work se haudri adubu center na masamak na hakting na pai dingai matamda sigma mayam ama na thairamba sigma po issues mayam am su leidi duna khemchan government si lakpa matam se da mahaki directive amasung coordination du ko loina na mapung phana changchilakpa ngamgadribra haiba sisu wahang adum hangnari challenges mayam am leina maram di this time karigumba fail oi taragadi leader amakaki failure du oidani system failure du oidani prajagi thaja patra sida choba changingam di oiduni haitare pabung kamai thambini ayam chumi akoi ge takpirise akoi ge ono ren akoi ge no chief minister ko yokudima chief minister no wasak do ngari ko council o magi minister cabinet pobo akoi su semangamdri adama gonda de koina sincerity oina honesty oina dedicate oina ko nationalism de jumpo ora ganda thabuk to biyo haibisi koina appeal to duri ni ko abin to hoji mamangi balaga ki matam na moi matama as a speaker oina pairame ko pairame adegi hoji ki koi gi mamangi ko pr na tu gi matam du da oiribe phim khange adegi pr lakting mam da ko gi popular government lamba BJP ko bel leba batam durgi adu lenga tuna patra mag lenga tu mathong mo pangthu gam ke baju ro khange ba adu bongon de ko gi parama lo uru bre ba ba gi mamang da ko gi cinema ma kap tho ga yeng ba chaman ra bre ba adu de du gi lon mak to mo khang mo du lei ra ni na mari bak mari pur mungsi ba da ko gi miyam yaw bu tai adu gi mari bak mungsi ba da miyam yaw du ba di adu gi miyam mungsi ba ching pa turen ko gi upal upal lo yaw dong ni adu basi ko gi lenga ro embagi oi bagi bukchen ko gi sien ga da bne ba ka sa ko oja ka sar pa ta tan bigre ya gi governor gi oi ba ma gi address pir ba du di governor jo direct mana ko gi sasal to ri bne ba adu ba tam governor yam sincerity oi na yam honesty oi na yam transparent oi na akoi gi manipur da khallaga mayam khallaga ma di matho ko to ro ba ma ji item loi ba akoi gi leader amra hai ba do man leire pr gi matam gi chahi amba phar gi matam to udra uturi de ba ko yam sing uturi de ba kutuban hajar da ko gi huji ko honorable simis oi no ba wasak ro ba khemcha ne che ma se ko ma gi sanro ma sana ba taekwondo da ba ji 5 dan ne tatra sana ba sana wa have ji ma discipline to go da ba ngang chat ba adum ba sana ba gi am leiri ba dal ba phango ta kyam na ba gi hondere ngani determination hona ba kan ba new briti lo ne ko adum ba do dan do ma har phangai ne ba 5 dan ne ba adum ba gi yamna hona ba kan ba to ge ba thabak ta ko gi mai pak ba misat pur pangam ba dugum ba ko gi chief minister haina khalle ba khalle ha di ma ga gi ta kun no 5 dan phangai ne ba ko adum ga ga di mari bak manipur se loire ba gong sai la loire ko gi ba pu le tra ba la ga sa le tra ba bo gi pem da leire adu ju ma gi mut immigration lei na mo jo yori ni ko hai hari ja adu ora ga di ai na matam chira ai na chief minister na pra ko matam chite ai da pai du ge ai la ba ka ngak pa ta ge thamboi sing ba nu si ba miyam ga kuchana ba miyam gi boy sa bi sur ko law le ga lo me ga ka ta sibana aku gi la ku ta ye ba ying du asa san hai du biar ga mil ni matam ni ra kai no hai ba da ku gi suspension of ba operation ko su sa da ba ko ga tu mo gi la ro rup sing du na su gi ground ru tu ga ga da tawling ba teru ra se tham tor ko do matam nu gi governor akoi gi blega ko khang ga bo ka tu ngum gi ga ba ka tu ka mo ko ka tu ngum gi ga ba adu di yang parcel oi dro re le ba ga ko do bo ram parcel oi bo sing na ko gi lo ma ta ba lo ma akoi khaju ko chat pa ya ba tro le ba su lo no mo ko kai kum na ga da ne ba
ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯤꯄꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯉꯦꯕ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯄꯦꯟꯗꯦ ꯉꯝꯗꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯦꯟꯗꯕ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅꯅꯤ ꯄꯦꯟꯗꯕꯗꯒꯤꯅꯤ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯏꯍꯧ ꯍꯧꯔꯒ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯕ ꯂꯥꯎꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯁꯥꯁꯟ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯕ ꯂꯨꯕ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯁꯥꯁꯟ ꯇꯧꯔꯤꯕꯒꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯄꯨ ꯑꯃꯒꯤ ꯆꯠꯅ ꯄꯊꯥꯞ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯠꯅ ꯐꯖꯅ ꯆꯠꯄ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯃꯠꯇꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯏꯍꯧ ꯂꯥꯛꯄ꯭ꯔꯅꯦ ꯇꯧꯕ꯭ꯔꯅꯦ ꯖꯄꯥꯟꯗ ꯇꯧꯕ꯭ꯔꯥ ꯋꯥꯈꯜ ꯑꯃꯅꯤꯅꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯧꯕ꯭ꯔꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯐꯖꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯇꯣ ꯂꯩꯔꯒ ꯃꯁꯤ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯁꯥꯁꯟ ꯂꯩꯇꯕ ꯔꯨꯜꯁ ꯑꯣꯐ ꯂꯣꯁꯤꯡ ꯉꯥꯛꯅ ꯆꯠꯇꯕ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕꯗꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯔꯁꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕꯗꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯛꯏꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨꯅꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯁꯤ ꯍꯥꯏ ꯇꯪꯗꯨ ꯇꯥꯕ ꯑꯣꯏꯁꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯈꯨꯗꯤꯡꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁꯁꯤꯡ ꯑꯁꯦ ꯑꯐꯣꯡꯕ ꯌꯦꯛꯅꯕ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏ ꯄꯔꯥ ꯇꯝꯕꯤꯔꯒ ꯃꯣꯏ ꯃꯨꯊꯠꯄ ꯇꯥꯏꯌꯦꯕ ꯑꯩ ꯂꯩꯔꯤ ꯁꯥꯁꯟ ꯂꯩꯔꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯁꯥꯁꯟ ꯂꯩꯕ ꯂꯣꯏꯅ ꯂꯣꯟ ꯆꯠ ꯂꯩꯕꯥꯛꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯈꯪꯕ ꯇꯥꯏꯕ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯇꯦꯔꯣꯔꯥꯏꯖ ꯑꯣꯏꯕ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯇꯧꯅ ꯂꯩꯔꯒ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯈꯪꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯠꯇ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯅ ꯂꯩꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧꯉꯩꯗꯁꯨ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯗ ꯄꯤꯁ ꯑꯣꯏꯔꯣꯏ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯁꯟꯁꯤꯡ ꯑꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯡꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯍꯧꯔꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯒꯕꯔꯅꯔꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯗ꯭ꯔꯦꯁꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯌꯦꯡꯉꯨ ꯏꯟꯗꯣ ꯃꯌꯥꯟꯃꯥꯔ ꯕꯣꯔꯗꯔꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯦꯟꯁꯤꯡ ꯃꯇꯥꯡ ꯌꯦꯡꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯅꯤ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯐꯥꯏꯅꯦꯟꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯤꯃꯥꯔꯀꯦꯁꯟ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯁꯔꯚꯦ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗ ꯕꯣꯔꯗꯔ ꯐꯦꯟꯁꯤꯡ ꯈꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯅꯠꯇꯅ ꯕꯣꯔꯗꯔ ꯐꯦꯟꯁꯤꯡ ꯀꯠꯊꯅ ꯃꯥꯡꯍꯟ ꯈꯣꯠꯇꯅ ꯇꯧꯕ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯔꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯄꯤ ꯑꯥꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯇꯨꯅ ꯀꯔꯝꯕ ꯑꯗꯨ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯂꯧꯈꯠꯈ꯭ꯔꯒꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯎꯠꯄ ꯉꯝꯗꯕꯅꯦꯕ ꯂꯣꯏꯔꯕꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯏꯔꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯩꯅ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯗꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯄꯤꯀꯔ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯦꯝꯆꯥꯟꯁꯦꯀꯣ ꯍꯥꯎꯁꯇꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯏꯁꯄꯤꯀꯔ ꯣꯏꯔꯝꯕꯕꯅꯤ ꯚꯥꯔꯠ ꯁꯪꯕꯤꯙꯥꯟ ꯐꯖꯅ ꯈꯪꯉꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯈꯪꯉꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯅ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯜꯂꯛꯑꯕꯅꯤꯀꯣ ꯂꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩꯝꯇ ꯅꯪ ꯁꯤ ꯐꯩ ꯁꯤ ꯐꯠꯇꯦ ꯇꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤ ꯍꯧꯕꯗ ꯉꯥꯏꯔꯤꯑꯕ ꯊꯕꯛ ꯄꯥꯏꯗ꯭ꯔꯤ ꯄꯥꯏꯕ ꯍꯧꯔꯒ ꯁꯨꯝ ꯄꯥꯏꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯗꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯎꯔꯕꯅꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯈꯪꯉꯕꯅꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯅꯤ ꯃꯆꯥ ꯃꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯔꯤꯕ ꯊꯥꯡꯖꯨꯡ ꯀꯛꯑꯒ ꯍꯥꯠꯂꯤꯗꯣ ꯃꯔꯥꯛ ꯇꯨꯔꯦꯟ ꯊꯥꯗꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇꯣ ꯃꯩ ꯊꯥꯔꯒ ꯇꯥꯜꯂꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ IDP ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯅꯤꯐꯨꯒꯤ ꯍꯨꯝꯐꯨꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯑꯋꯥꯕ ꯈꯥꯡ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯩ ꯃꯃꯥꯡꯗꯅꯦꯕ ꯃꯥ ꯈꯪꯈꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯡꯃꯥꯏ ꯂꯥꯟꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛꯇꯨ ꯀꯥꯟꯅꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯥ ꯃꯣꯏꯅ ꯐꯥꯎꯕ ꯉꯥꯡꯕ ꯁꯛꯄꯗ ꯄꯟꯕ ꯌꯥꯎꯈ꯭ꯔꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯇꯝꯖꯅꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜꯒꯤ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯪꯉꯦꯅ ꯈꯜꯂꯦꯕ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯁꯥꯁꯟꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯦꯟꯗꯕ ꯇꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯕ ꯑꯩꯟ ꯊꯨꯒꯥꯏꯕ ꯊꯕꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯧꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯐꯖꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇꯅ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯕꯗꯣ ꯅꯥꯔꯦꯡ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯆꯤꯡꯕ ꯐꯝꯃꯒ ꯐꯝꯃꯨ ꯂꯦꯞꯄꯒ ꯂꯦꯞꯄꯨ ꯑꯗꯨ ꯇꯧ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯐꯤꯕꯝꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯏꯅꯤꯡꯗꯦ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯃꯥꯒꯤ ꯚꯥꯔꯠ ꯁꯪꯕꯤꯙꯥꯟꯗ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯊꯧ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇꯣ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯅꯤꯡꯉꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯋꯦꯁ ꯕꯦꯡꯒꯜꯗ ꯇ꯭ꯔꯤꯅꯃꯨꯜ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯏ ꯀꯦꯔꯂꯥꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯏ ꯂꯣꯏ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁ ꯂꯥꯛꯁꯤꯟꯕ ꯉꯝꯗꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯁꯠꯇꯤꯁꯒꯔꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦ ꯁꯠꯇꯤꯁꯒꯔꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯠꯇꯤꯁꯒꯔꯒꯤ ꯒꯃꯦꯟꯇꯨꯅ ꯃꯁꯥꯃꯛꯇꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯦꯡꯉꯨ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯂꯣꯏꯔꯛꯑꯦꯅꯦ ꯂꯣꯏꯔꯛꯑꯦꯕ ꯂꯣꯏꯕ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯔꯛꯑꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯗꯤ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯗꯅ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯗ ꯏꯂꯤꯒꯦꯜ ꯊꯕꯛ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦꯕ ꯁꯤꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯇꯝꯗꯨꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯤ ꯑꯥꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯒꯕꯔꯅꯔꯗ ꯍꯪꯉꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨ ꯍꯪꯉꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯌꯦꯡꯉꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯁꯥꯝꯒꯤ ꯃꯤꯈꯜ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯇꯣꯔꯦꯗꯅ ꯑꯁꯥꯝꯒꯤ ꯃꯤꯈꯜꯗ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯖꯨꯅꯤꯌꯔ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯂꯥꯛꯏ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ ꯀꯌꯥ ꯆꯇꯥ ꯈꯨꯜꯗꯅ ꯇꯥꯎꯊꯣꯛꯏ ꯑꯃ ꯇꯧ ꯂꯥꯛꯏ ꯑꯗꯨ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯔꯝꯃꯤ ꯍꯟꯗꯛꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯃꯤꯠ ꯁꯥꯍꯅ ꯑꯁꯥꯝꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯇꯣꯞ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯂꯤꯒꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯈꯟꯇꯣꯛꯄ ꯊꯕꯛꯇꯣ ꯍꯧꯔꯅꯤ ꯐꯣꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯝꯃꯦ ꯅꯣꯏꯁꯦ ꯍꯧꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯌꯦꯡꯉꯨꯅꯤ ꯈꯪꯗꯅ ꯈꯨꯟ ꯃꯁꯤꯡ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯏꯕ ꯆꯍꯤ ꯑꯃꯗ ꯃꯃꯥ ꯑꯣꯏꯕꯤ ꯑꯃꯅ ꯑꯉꯥꯡ ꯆꯥꯝꯃ ꯄꯣꯛꯄꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯂꯩꯈꯠꯂꯛꯏꯕ ꯃꯁꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯗꯦꯃꯣꯒ꯭ꯔꯥꯐꯤ ꯎꯠꯇꯅ ꯈꯣꯠꯇꯅ ꯂꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯎꯠꯂꯕꯅꯦꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯃꯥꯏ ꯁꯨꯡ ꯑꯣꯟꯁꯤꯟꯗꯦꯕ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯌꯥꯎꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯕ꯭ꯂꯦꯛꯁꯤꯠ ꯌꯥꯎꯗꯦꯀꯣ ꯁꯤ ꯌꯦꯡꯉꯣꯕꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯤꯇꯤꯖꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯇꯤꯖꯟ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯊꯨꯒꯥꯏꯅꯕ ꯂꯥꯟ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯍꯧꯔꯣꯏ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯃꯔꯩꯕꯥꯛ ꯁꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯤꯇꯤꯖꯟ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯦꯟ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯒꯅꯤ
aduna akhoi mas indigenous people betaba oibedagi natro manipur thuai no hoda bagi lei disia a chum masida hana manipur thuai ha se india thuai sa mane khalo ba ha opposite sindur do adu opposite sindur gi amba akhoi manipur ju mathong tai ba kari no mar tane manipur kan ba kan ha be manipur thuai no khonne be se ko hari dudi manipur no daga gi lam hai bole bra mate gi lam hai bole bra kuki gi lam hai bole bra mate pangen gi lam hai bole bra ha pun ba khoi daga ke lei ba ngak tani kari gi dam to bona separate administration form of union territory ko adu so resistance lei ba pigi dam hai ba ke dori si shbara phone har ko matam da kari gi dam to bona ya da no ba su sa da ba su gi ground tu er ga thau to ko tam da kari gi dam to bona tumina yeng nei thok no ba adu lega baming digi lei boy wale aduna akon haibadi aduna no lega ki ore ba ko gi honorable chief minister adigi ko gi home minister su pai re akoi no gobinas ko akoi no local kari ko moi leire moi por pro pai adu ore ga su moi por bangna mare ba sida thengni ba awa ba miam wari ba ITPCL kap le ba masa gi lambi chap pangam leire ba subom rom khang leire ba education sector kam kong chai ba economy leire ko loin mak leire mo khang ba ne ko aduradi handak ya no bolenga asena fadana pun maksudnya khang wa ura ba me pun mangina achum mo rim phom ora kanda leba ngak tena ko moni pur shanti pur pangam ba ui biu adoga handak di governor na masa leba ngak chaba masa leba ngak chani gi matan pakelam ba thabe ngak bayam du gi handak assembly da pi ba aduradi in kapiro ko koi khap pen de de haibu de koi ye chirje lamoina ye je de thamjamuni ko che 피도 expression 피도 비스비스 거 아고 탐점이 거 신이 아이는 그때 탐점이 오케이 바보 ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯑꯔꯣꯏꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯦꯟꯇꯟ ꯑꯣꯖꯥ ꯁꯪꯒ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯄꯤꯌꯥꯔ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯆꯍꯤ ꯑꯃ ꯊꯥꯅꯤꯡ ꯈꯣꯃꯥꯗꯨꯗ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯈꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯎꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯈꯦꯝꯆꯥꯟ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯁꯤ ꯋꯥꯛ ꯇꯧꯕ ꯍꯧꯗ꯭ꯔꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯔꯤꯌꯦꯂꯤꯁꯇꯤꯀꯦꯂꯤ ꯈꯦꯝꯆꯥꯟ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯁꯤꯡꯒꯤꯗ ꯏꯁꯨꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯗꯤꯜ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ fulfill taroknaba haitare center government gi role degi center government degi side degi this time kari reform to boda kar tagani kamai than bini goja hojik si ai nahan congratulation not people so high kre government di la e semo phare anybody ko adu government anoba ni aduga akhoi kaino oigani peace ki ni haida compromise story da point area khra le madu pantho haningi number 1 da akhoi gi NRC se chana da ba ya de haibe se chana ga da bani haibe se sigi iram mandi ki laura ga lakhraban NRC must be implemented in the state of Manipur mase amma go adoga ngasai ki illegal immigrants mayam se deport tauba se ko detect tauba se masidi khoi gi compulsory ni aduna ngasai dahan Assam da Amit Shah na lakpa kanda anda vote piro vote karadi illegal immigrant mayam loina ta thokani na high risk so same party ni BJP ni adu Assam da de adu main tauba yaraga why not in Manipur aduna sidi mangon da government ano da show haiba leite madugi kaino mane ko adu rom da madu chahaninge aduga ahum subada masai any cookie tribe haibase mase it was silly mistake ko by the then government 2003 the nearby any cookie tribe haiba recognized obase only in 2003 yengo kuidri bani adu kamaina mase sidi silly mistake ne ko maramdi any haiba ya de ba aduna masidi delete togadabani remove togadabani maramdi 2018 dasu 22 dasu 23 dasu cabinet na sigi approved tai kre ba ko che su tha kre ba tamo any hairati any tangkhul any naga any maitai su lar se ba tongana hoje maitai ne ST ni adu ni ru nu ne any maitai na ma dum hapchan krona yagadro this is a big question khoi gi mi se ko bhajan nai na ra ga chatte any cookie tribe I city shule be ade this is not you know a city I wakanda masai na have the khoi law se on the taina ba chap kum taw ado masidi must compulsory lo thokani ko aduga hojeki lairiba Manipur city multi ethnic group ne na akhoi lairiba tribe api people moyam sisu ko
loi na masidiki mi ama khangkalaka planning board kumna hojik mak te akhoi assembly leitabne na planning board ki type ta ama leiraga tribe api pa mayam hairiba chauthe tarau koireng ko akhoi ki mayam leiri na api pipa mayam su achoba singse yauraga loi na member se inclusive oina oiraga ta akhoi ki 34 tribes ado 36 community go leiri basidiki mi ama khangkalaga planning board ama tarkale planning board to tarkale habedi makhoi ki grievances mayam do madu ta nainaraga madu ki planning board to na government do da chief minister da convince tawraga convey tawraga highlight tawraga da madu plan do phajaba pot ta da bane akhoi di madu ki pot tu laita bane na ngasi tribe achomba singne MLA ani hum leire ADC manga tara kun leire tamo tribe people singe MLA to ADC member phone leiba ngamdre ado di moi ki right identity moi ki grievances kamaina present tawgani sigi achomba mako adoga indigenous people bill akhoi ama thamda bu shwe araroi maramdi manipur city akhoi ki south asian ki kaino da akhoi ki gateway kumbane abo border sonda bangladesh leire sonda myanmar leire sonda Nepal leire Thailand Cambodia go sigi mayam se akhoi tungda dona indigenous people ki bill ama puthore hairaga akhoi thamda ba yaroi haibase yamna haininga la do sigi few points se adona ngasai illegal immigrant tathopa isidi it's a must number 1 number 2 the NRC chahanga dabani aduga any cookie tribe se lothok tabsya yaroi aduga ngasai ki akhoi ki tribe api people singi platform so ama pi base ai de si ohani adu erde peaceful coexistence so hen lakani habse sumain ai thamjage okay za yam phajaba practical suggestion ai opabung damu pabung ozari thambige NRC aduga illegal immigrant any cookie tribe aduga community macha mayam sigi planning board am semba sigwa phom thambide hojik ki oina pabung akhoi gi leidiba current political framework haitare anongba khemchani gi government work to ba haurani yam thuna haurani si cabinet ki moi myam expansion ki tainari besi losilaga de hawba phom chele aduna pabung gi oina di huji kamain thambi ningi akhoi gi next step haitare sigi work to kam aduga what kind of reform mathau tai kamain thambi ningi sume anuba ko gi lenga tu gi one ko ado anu lenga si gi mana kamai to form to wo dage ka to dage ha mi tam khana bo gi yamna council of cabinet ga bo chumi ko ado ai de akoi ka sana ha ga ai chamani hai di khuja hai ba ma si illegal immigrant ma akoi gi khatuk to tar ba are gi NRC to ga na ko gi ma si padana akoi to ta ba are gi ni tribe ku ki ka je si tatra gi akoi gi manipur kai to wo je ko da peaceful ko pur pa ngoi ba ma si ne ko gi ma na ko akoi gi ta da leir bi se ma si to ngo gi courage je akoi gi lenga chi lei bu ta ye ba ai nam tu na haja bu tu sak char ma thongam dari chen khap tu I phongwan khap tu wai khap tu I ko ada asing with indigenous people have je kai no ai ba che ma se ko ma sak pun ko ge tak pa tai ba adu to ini asing with indigenous people don rat ba de ne ba mari ba thuai na ba ko ge leiba ko ge lan hau duna ko ge to ri se asing with indigenous people ro ge ji mari ba mun pu thuai ba kai da wo ne chu na ro ye ba kai da wo chu na ro ye ba ma che adu ma si gi da ko ge anu ba la ga kin ma da yum pham ui bi ra kan da masih aku mangga tanda leira bani iraba kanna bani asing with people le chima chakang ong na bani hai ba gari NRC ga to matam da ku BSR ga do ta akoi gi ba gi sin le ko bi 61 ga do adu to bi ga ne ba masih to kum thopo amni ko adu ai hai jab ya hamna child ba pa ma pha ama hai ba je chipi sin me le le na child ni wai chipi da na wai chipi ngam chang to pung mo de to ta na ma phom oi ga ni adu akoi do je ta ko ta na le ba pa pura pun ba se illegal immigrant ma pura mak Indigenous people na tam ngagri lai bu de gi ne ba akhang ba hi kya na don ba hai re census ki matang da kari to ron ngang lai bu ne ba ado lenga paribson na option biu mo gi mathau ni hai na mo na mang tham ga to biu ado er ga di mari ba manipur se chap chana ko gi ing tapa akoi community akoi ma'am 36 se nuksi sana number tani hai dana sak sa fu mo de gi insang ya la mo de gi samin na ba joint family ba gi nuksi le bin ba ngam ga ni adu joint family thuai na bo na ri ba sikana no hai ba do hui da fu mo khang ga ba ni na afu mo sing se thau packet pi wa ngi oina he si tham jage adu ga handa ki oi ba chief minister oi ba akoi gi kemsan amuka panjage yam ideal lo chief minister mo oi ni have je ko tha jai aina hai ba do sana ba de khar pani 5 dan ni phangi je dal ma phang ba ho na bu de jing bu dra manga ni ma phangi je adu ba na ma gi 5 dan phang na ho na bu je puruk subai na ma gi matam da acheng ba nga lo oi ka thok dedication ko sincerity honesty ko
initially them jump or kind of Maribak Manipur, the initial people get a check a canto Tomdra, illegal immigrant Tokdana. I begin to leg up to what can I have a say? I Tamjaki, I don't know which have a show China, Taiwan Mapugi from Nigeri, Hajeri. Thagachari pabung yam phasan thambire huji akhoi gi leiba issue sing se adum hanjan su pallaga dum leiba yam samaru ba kori issue sing khanga ga leibni phongna dum leiba ni duna aphong mu sing gi degi khuthabiu thabak paikhat pa hobiu haiba wafam duni NHRC gi leire illegal immigrant gi any cookie tribe ki national highway the free movement gi huji manung ga leiba buffer zone gi IDP sing gi mayam am leikre sing ma aphong bu sing se masi sop to biu masi khuthabiu haiba wafam duni duna hadak la ka doriba Tahi ama paning pama gi PR government chi matung da khemcha ni government la e masida dakar oi si kaino hai kan da phajana maru oi ba khuji kyam na koi dakar lei ba governance si cooperation dum dakar su leire adagi di mo ki role si amna clear oi ba role ama adu strong will ama masi masu yam dakar oi de aduna yam na meaningful oi ba koi mamangi PR mamangi da koi pena da badagi PR la puna su phare ne myam gi mod am phongdo n ki bule PR la but still people are not satisfied with the PR government aduna hadak la kaduri ba staida yamna meaningful oi ba dugumba reformation ama khak dakar leiba singda koi nu khutha ba hoba aduga dai tesima phajan loba accountability ki clear role and accountability aduga leiba public ki issues mayam si maru oina masi se loisina ba gi khongthang da sigumba kanu sing si role sing si lauragadi mapung phana akoina lotion bangam gani habegi wafam duni adu so with this ngasi ke ko dialogue program si mata ngasi tension jere ko ngasi ke thoro masi basaruk gabi dun mapung fahan bikiba ikai kumna jetwe panelist ahum babung mani oza sanga saramadi babung samjai ko sona thabat phongdok jeri hayeng sulam da masi thoi bai su sing matang da naina jana bagi tanja do ko dialogue forum na puduna lak jege miyam sungsoi soidan meeting tabi pumnong pamukana kurum jeri Northeast window meaning tabiriba mayam punamakbu taramna okjari hauzik mapalamgi thabaki pau pijari ahanbada atubagi oina Dubai gi warehouse worker gi thabak kauri hairiba thabak asi apply to biningba miyoisingna presentable and good communication skill leibata natana masagi chahi kunmathoi dagina kuntrataret phawbada leiba oibigadabani hairiba thabak asigi pijariba khudong chabasing adudi per day 12 hours duty hours oijagani per week ta 6 days duty oijagani 2 years work visa pijagani loinana accommodation and transportation pijabata natana medical and insurance su pijagani hairiba thabak asigi thagi oiba salary lising kuntare tagi haujagani ani subada United Arab Emirates ke driver gi thabak kauri hairiba thabak asi apply to biningba miyoisingna Indian car license ka loinana Gulf ki license leiba oigadabani amasung basic English communication leigadabani hairiba thabak asigi Indian license paibiba miyoisingi thagi oiba salary di lising yankhai dagi haujagani Gulf license paiba miyoisingi thagi oiba salary lising yankhai manga dagi haujagani ahum subada Beharan water park ki female retail staff tara kauri hairiba thabak asi apply to biningba miyoisingna retail experience leibaga loinana yamdrabada 165 cm ki changda wangba oibigadabani thabak asi tauba miyoisingna piriba khudong chabasing adudi accommodation transportation aduga duty meal su pizagani hairiba thabak asi thagi oiba salary lising mauda taretagi haujagani Pamarol gidamakta 7005273217 natraga 9366230077 natraga aikogi office Northeast Window TV building hata New Chekon Road ta lengsin birau Haksan phana thamge hairabadi iramda masimakta da leiba khwaidagi pharaba hospital singi manungda ama oiriba Babina Hospital leijari mafam asida thajaba yaraba amadi sel yamna changbana specialty kunhen bada ana layeng bagi khudong chaba pizari pediatrics cardiology cosmetic surgery amadi specialty makal makha kayada aikhogi specialist singna marik chumna thawai hakchang yauna layeng jari aduna state wangda mo kari gi chatlugani aikhogi manipur da su hogiti awang bathaki healthcare fanglabada matam mangan biraganu sel hena tingin biraganu aikhogi specialist singdagi malengi apaba thaki layeng patak yumpam oiba service lobiu Babina Hospital where who meets compassion aku pemerol bidamak Babina Hospital Sajiwa Jail Road Khabai Soi Imphal East Lengsin birau natraga aikhogi phone number 6909390666 ta call to birau